Hadian ke Jingmi no uba Victor Rani bolong MDC ke Jirang na ke parti NPP balai ban penyesok no sya ke parti Kongres. Da ke jingya perkat sani bha haki artili ke jinglang. Ki nongyalam jang ke NPP Jirang blok menta ke sengi kilapan pendapat ba uba Sustainable Sotun bolong ru MLA banyak kun ni ke election MDC sya ke Khas Hills Autonomous District Council ke Bansalong Shen. Ya gani garai la sya menta ke sengi haki jinglang balak pelong ha bani hat ibai district. Hagini ke singi la idon langdu da kinong ilam ke NPYF, ki longkmi, ki nong ilam shnong bat ki kena samla jaga Western Jirang, Eastern Jirang bat na GS Road. Hadin ke jingilang na kalyang uba Siudor Singkli, uba di Presiden ke NPYF, Western Jirang Block bat ke kong RU Kharbani. Kilapan pau ke jing songu bat sau kemen, ya ki para nong ilam jaga NPP, jaga Jirang, bat kilap pediang na ke jing kemen bat yang menjur rinti, ya garai ban penyakun baik du MLA, hakini ke election MDC. Wala ladon laingut ki balapan yang ketiket bakentup yuba Albertus Lapang ba Kitbok Lang Kongyong beruba Balawan Siemyong. Hendai nakadau go jingkim palat kapor. Lapen sengek no badrai ban aibet da kawi kesur ya ka kerteng ba sustenance. Bar ki kermen ru ba ki ba ki bajuit berkersan ya ka parti NPP barok kata. Entah ka kentiru ken ai ke ju ke jingit ba ke jingkersan ban penjab dan burom yo badeng sustenance satun. Inong yalam ki batman jongka parti NPP nagaliang jongka jirang konstitusi haka bani kong ni penpau ya di songu haka bau blei simai ya kane ke parti ke bangi don haka jingalam jong MLA badan borong jingi ba YouTube ibada yang sosmed satu tiga ke belajar haka ni lihat sini haka bede begini ke parti ke jingi haka bana kaliang jong di sitting MDC Babu Victorani ila isanno ya kene kam nama kata kalau pelong ya kene yalam di bakmat kita tindon ke jingkit kili rengkat pada MLA jungi ha ke bangila yalum ya ke meeting bala sim ya ke jingmut kasur ke pai ba leng bakinong yalam ke bakmat ha ke ba laken thup ya kene ginong yalam nakaliang jong ke Western Riboy bat nakaliang jong ke Eastern Riboy di kene ke GS Road bakata karai lane ka jing sku jung mo jing galong ha ka jing lengpot ju kapor ngela sim ya ju kasur ba ka galong ha ka ba i MLA badan borom jingi inhab ban sim ya kane ka benta na ka benta kane ka election NBC ba in long kum u candidate na ka benta ka jirang konsi ha ka ba ibat ne ka election MDC menta wa arajara pusan dikata galong ka e ka bangim sim la khni lenti ni singaw ya ka ban penpau ha kane ka por akmat jongki ki social media kinong pathai kubor ba ki pai ba ki dei ban siau thu ya ke ai ga bangim syam la mundur ni siau ban ong hakene ga por ba ublei ubastat u yalam khnang bat lang ba ka jing yalam ju uni don ka jing kerman ba ini candidate ibadai MLA jungi in poi syakathong ka badon borom na ka banta ka ga election MDC kata ka dei ka ba nagal yang jongi ki pai ba ki badon hapo ka jirang konsi ni don ka jing kerman lang ba ka jing trilang ka jungi bat de lang bakane hagane ga sing penpau ba ublei te ublei hi ulong sya obasta ya ke ga bangim sim lalang ban mudur lang baga jingalam ju kala pelong ini bangin yo ban ya kendu lang pumne rengkat bat kinoy alam jong ki samla ki NPYF ki long kemi bat kum juru ki long pala ni ki rurang ba ki bah khmat rengkat bat kinoy alam snong ki babun nyela yo ban ya don rengkat hagane ga por namar kata lengkot ni penpau ya ga jingsungu Ngidon rupa jikir nak terskam banang na syakman ini fresh tom rengkat hak jingilam jong MLA badan borom jini iban long bukan dia nak bantah ini election MDC arah urusan publish ya di media kas nam thamai besuk pada negara por kum ki long kumi tiba don kajing pitya nak bantah ke parti hadin ba kadon kajing rai jongi MDC jongi ba Victorani ba ila resign naga party ngila don ke jing thi jing mut ba hakine ipor iba khandiat kala don ke jing strong hapo ka umdum kumno ngile tenrei la don ru kat ne ki rang giru rang ba di bla perkhat ba da kumno ngile khnang ba ka party kanum sakma Tigilia rai bat kilaya syong perkhat baka wei ke jingmut ba kinya bu yo ne MDC une MLA jongi ba sosteni sotun
ba insim ya kata ka jingki kli namar kapor kelalong ke balengkot bat melak syu ban lej ban penitu sekisnong pitau gijongi ya kita kiladon ki kandidat ki bala ki katukan ni kandidat ki bala ai kerteng rei namar bakir ki sngaw don ke jing kitli ya ka parti balada ngingin ya perkhat ya ladi kamlong ka ba suk bangin job rei kenang baka parti kan yo ka jing job ka badon buram hagane ga election MDC ila IT sya u MLA jongi iba sosini sotun ba in simhi ya kabenta balong banyeng kum kandidat jong ke MDC kum ta mengi baro kilong kuming dap ta jing sokmen habang yo sngo hawat hapdeng kata jing ki jing mut ngila kemen bang yo biang ya kane kabenta bai MLA jongi la sim ya jing kitli banyeng kum MDC hakane ke election arpo san bat nginget ru ba mangiru kum inong tre jong ka party nginda tre sitom ru nang baka party kan wanra ya ke jingjob ke badan buram kum habis ngi ki balalej bat nget skam ba bat kirang ba bat ilong kumi bat i samlang ngi tre lang ke ju ke we ke jingmut ban wanra ya ke jingjob haga nega election MDC kuble shibun MPP kuble shibun ni